Көптөн бери биздин каналга видеолор чыкпай калды. Бир аз жумуштарга байланыштуу убакыт болбой жатат. Ошондуктан бүгүн мен силерге биздин Кыргызстанга белгилүү болгон ютуберлердин бири Улукман ютубер биздин гильдиялаш болуп жүргөн бир күчтүү оюнчуларыбыздын бири Абдыкадыр. Экөөнүн жеке жолдоштук оюну болмокчу. Ошондуктан биздин каналга катталгыла, биздин видеолорубузду жакса лайк баскыла, комментарий калтыргыла жигиттер. Биз менен болгула. Анда эмесе биз алдыда боло турган оюнга күбө болмокчубуз. Көрөбүз жигиттер, биз менен болгула. Достор, мынал ушул эки жигит бирине бири каршы ойномокчу. Улукман бул Skyfly гильдиясынын оюнчуларынын бири. Бул Райкири деген Мурас гильдиясынын оюнчусу. Так. Азыр бир канча секундалардан кийин биздин көптөн күткөн оюнубуз башталат. Жигиттер, биз менен болгула. سكر فمك، قلت لك ما تحكيش حتى انا. انت سكر في المايك الزب، وانت في المايك الزب. سكر فمك، مخي بذاتك، مخي بصوتك. خليه يغني شويه. Так, анда эмесе жигиттер башталды, оюн башталды. Так. Так, биринчи раунд. Так, биринчи раунд эмнегедир Улукман зонага чуркап биринчи раундту Абдыкадыр несене жазды. Түшүнүксүз. Так, анда эмесе мен ойлоймун алдыда боло турган раундтар кызыктуу раундтар болот деп ойлоймун. Ошондуктан кеттик оюнга, ой жүгүртөбүз, көз салабыз. Так, эсеп 1-1. Түшүнүктүү, бири-бирине кандайдыр бир мимикалар менен түшүндүрүп жатышат. Демек, эсеп 1-1. Топ болбойбу? Топ. Üçkö дейін ойнадыңарбы? 12'den oyunda 12'den başka var 3'te geliyor.
Tak tak. Evet, Kastarczyk. Hesap 2-1. Hesap 2-1 hesabında Jigitler. Raikiri kadar meselinde hazırlanacak. First blood. Azamat Raikiri. Mutfayla yapalım. Yemeği boş boş yemek. First blood. Evet, Kastarczyk 4-1 hesabında. Daha çeneye sürüyorsun. Ne yapalım yarım saat? Desem şöyle o da dediler. Nein. Bitte.
Hatta üçüncü oyunda da yapacak. Anladın mı? Zay. Niye utanma? First blood. Oh. Жақшы 5-1 есебінде Абдықадыр Райкири алдыда. Гильга Мурас дейді. Лукман Skyfly гильгасының oyuncusu. First blood. Sonra bir volta hoca birimlikte mi? Қайсы түрі? Sonra Zulkarov. Неме биримдикте? Birimlikte mi? Birimlikte. Ким кетип атат экен? Ha? Ким кетип атат экен? Tamam. 2-5 есебінде екеуі құрып жатады. 5 есебінде. First blood. Красавчик. Parça ölçükeler öldü. Қалдың? Шын көп қалдың ба? Не тұттады? First blood. Красавчик. Лукман. 3-6 есебінде Лукман ютубер. Жеткенге жеңішті қолдан шығарып әрекет қылып жатады Лукман. Давай. Біздің каналдың катталуучулары үчүн давайте жакшы зрелищный оюн көргөзгүлө. Ошондуктан урматтуу достор,
биздин канал, биздин видеолор жакса катталып, лайк басып, комментарий жазып кеткиле. Ох, жакшы попадение болду. First Ой, blood. красавчик. 7-3 эсебинде Ne oldu deydin bu? Kalamdaştan birinci. Atamadı bir tane. Райкер Абдыкадыр жеңишке жетти. Yıldız var. Yüzden oturalım. Hem tuttum ben.